Ka Senior Christian Endeavor Society jong ka Balang Pepster Saiden menen kasi kala pelang da ka food festival na ka bantaban penmi pisa na ka da kijing petulun di kikam shaki jo blai hapo jong ka Balang hakani ka food festival le shementa da ki samla jong ka Balang bat kam juru ki pai baru ngai jong ka Balang ki bala di kijing di bagi jumbam ki ba fair na ka mata kani ka kam Ikan ka food festival apli de ba Rocky Marwan bolong kongsan lengkat ka jadan langru kita main basan juga Balang ki khon samla ba kambur kilong mi kilong pa ki bala shembata shirham man penmi pisan da kam ta ka jundun kam juga ni ka tratik kam jong ka Balang Banai kublai ya kinong yalam jong ka society nadu i president secretary but ya baro ki members jong ka si society but khamtam ya baro ki nang isyum menta jong ki khat nyaw pili ki stol mo ki bala nadu menet ngayo jintet ka jinpen krek ka bala shat pilaya du tia du dem Henry kini baro kindai kaburam kabangi penkre berkaburam kembali soblay kumbala mathan lai advisor kadi gitu sisa kabangi namla banlen bakino gino gikam kibangi le hagani gajim jungi baman la kasni nidan be kata gajing lo jingset mar klem gajing lo jingset klem da don hi ban pelut ninamla ban penlong ya kano program kata ninamla banlen ada niat hado lo gajim gajungi baman la kasni Bangga suatu nak batung ke sini si society jom Saiden. Mau ke youth week ke youth Sunday jom pergi kelakut. Nak tahu jom jinglong jom kemarin. Ngalayo banwan hapo dihar food fest jom ke si society hang tu. Ngalayo banwan banisim mentalem bagi kun samla jom ke mautunum si society. Ke condition jom kemarin ke nomor berjurus lap. Ni iba kamlong hatu tu kepor. Henry wat la kataru bleu la kurkur do ula penang di program ki bajot bat menta kasgi kari kasgi ha ba bleu la ai ni kemarin na bai tenat kari kasgi ke ba ki kun samla ki penang ni food fest nangit ba kani ke program ko menta kasgi ba ka jingtrish tong ka jampi kandai kum shibenta ha ba pin sayo ban khet yo so jong jingjot bat kani ke jing persang ka jampi kandai tang menta usnan Nalai bun tulik Islam, manus dan ngaju iya kali ke food fest, hamaha kali ke shnong. Bat ngaju ngakenau dang mensim Islam ngadang yo ya ke jingbam, ke jinta nak kali ke food fest ke mensim Islam. Hagawai parlok kelai ais mubah yang bangan wan ban sakhi. Teke orang akwa ban pasat lem hati ikon samra jong kali ke Balang, jong kali ke society. Nagasam jong David kasam ke ba arpulai ke bawah on. Ucai ulung nak lembrot jongan nanam keduk kani kesam ke keren kani kesam ke penkenau yang IAP wala dan idon hakano no jien ke jongi samla be kani kala keren syai balimba utrai ujongi ubedei uta unang ap lembrot jongi unangnya lamu jongi warnam puslai mapi warnam shifting